Toi whaatala whātua le whapoponga o tala whau mai le si o whonga o le laumua. Na sauna le Minister alwai whafua New Zealand wa wasamana ia Winston Peters e whaitau wa whitangata New Zealand ufa le tono a lātou fuafuanga ona o le tau e le wao Amerika ma Israelu e whaasanga ia Iran wa waawa ai i tō umai mawhai na whasoson iai ia i lātou peitai e le whaingo fie pe ona ia tā wailunga le leite o New Zealand na whaalia le Safe Travel i le so o le uto e tatala ni vaenga mofe o inga le United Arab Emirates e ni whainga malanga ai le hotele mai Dubai ma Abu Dhabi ele ia ini whaasilsilanga loa ia ini malanga mo Australia ma New Zealand peitai o lo ofsota i pele whainga malo New Zealand i suyo company wa alele na ia mauni whaamatalanga po ni whaamauninga wawe winga ia whainga malanga o lea fu ina whaasilsila se pānia ma Beretania tele le whaatulanga ngoni a lātou whainga malanga mo lātou tangata anu ua tatala e Australia se whaituto o po o se amanoa mo whaalawlaw whaafua se i awao na tangata anu o lo o poloka ai na sauno wawa sa manaia o le whaamatalanga le malo i tangata New Zealand a whaia mawhaio nao ese po popole foi ua tatau loa no ese a whaia le mawhai wa ai mo mole saunga le mo manonofo i no fuanga o loo iai pe whaamauti noa foi e eini no fuanga mo le puipuinga e saunga le mo i le tele o taimi. Sa whaalia le vaenga whaau upenga i nā le panona o le Hezbollah i le asolua e tolu ni no whanga autua le militelia Israelu o whaatutu i eila lātou o swainga e tali ai i o so whainga Israelu na whaia i lātou no whanga autua i le panona e au whiai pitonu i saute o Beirut na moli mawina le sao no whanga na whaawau o na tapomo Israelu e maisela vai nuu i tua i le itu i saute o Beirut whaape ma saute o le atunu ina ua umana tu watu lapta inga i tangata e o ese ai. Na whailoa le panona i le asonga fua. Le tu sama le lua se fului wafi o tangata ua le ini meno no whai. Ina o ese mai vaenga nā whaina ona o so whainga na whaasilsila Israelu le tau la solua le amatanga o nisi o whainga fau i Tehran ma Beirut wa awina atu fu ia na fita fita. I nisi o vaenga i saute o le panona e ei nisi o so whainga fau na awhia i nisi o atunuu isa sa ai tutu tonu le poa na po. Na lipotia ia o whainga fau Iran, Israelu, Lebanon, Bahrain, Qatar, ma le United Arab Emirates. A ona ina i bea e Israelu atunuu ina ia momotu la lātou sootanga ma Iran. Na whaalia Israelu, na whaia lātou whaava atau, ni o so whainga fau titele, e whaasanga ino whanga autua le whainga maloa Iran i Tehran. Ina o mai ani o whainga, o mea tau whaatonu ma maona ta whana atu e Iran, e au whia i Tel Aviv, ma isi no whanga, ile o ngā tutono Israelu. Na tālusanga Iran ile pūlenga mole saunga le mo a malo au whaatasi. Ina ia whaiasa lātou fuafuanga na oso whaia masini vile le whaatontono Iran po drones. Le office o le ampasa Amerika i tutono Saudi Arabia. Ina ua umana whaiasa oso whainga ile office i Kuwait. Na whaalia Iran. Isilia malefitu se lau valu se fulu tangata ua mali leo ile atunu. Ile tau wau loo whaawau pea. Na fola Iran. Na te oso whaina umalava aimano whanga autu. O lo o tele le tamau a inga isa sa e tutono. O whaaleo se la pata inga le President le United States Donald Trump. E tele nisi o so whainga e whaasanga ia Iran i e fofo mai na ia ta uelunga le CNN e le i amata o so whainga mamafa le United States e whaasanga le pūlenga Iran e o mai ana po o whaawau peona ta whana mea tau whaatontonu mamau i lunga ane o sa sa e tutono. Wa mai ona saunoa whaalawa i tele nisi o taita i whainga maloa Trump. E winga ila lātou o whainga le o whaingo ino le Operation Epic Fury mo le taimi momua i se whilo inga mtustala i le Pentagon na whaalia le United States o le whaamoemoenga autu o le taua e le o le swing o le taita inga a Iran e ui ua malili wai taita i o Iran e au fiei Ayatollah Ali Khamenei na fola i le whailau tusol puipuinga Amerika Pete Hegseth e le o Iraq le nei e le o se taua fo i e whaapea e le uma peitai na fola i Iran o sauni mo se taua umi ma ua lātou mata i tuina no whanga autua le militele le United States i isi malo i le waifanga loa na whaali e Kuwait na se ona lātou whanaina i lalo nisi o waalele a le United States.
O Sāmoa Presidente Donald Trump e whaamuta whatawa inga ma se pānia o na ole musol whainga malo se pānia te Tala le avanoa i waale le tau le United States e whaonga iala tauno whanga autu whaamiliteli mo os whainga e whaasanga ia Iran ma te elisi tio la vanga tupe le whaanga mole neito e whaatatau mole puipuinga na Sāmoa Trump e le anga tele se pānia. O le a whaamuta uma whaatawa inga ma se pānia e le mana na o e toi ieilawa se isi whiso o ta inga ma lea tu nuu. Na whaalia au se talia i la solua, na la vea pena a fiele no whanga au tua la la tau militeli sa sa e tonu, mai se os whaingo masini fele le whaatontonu po o drone sa Iran, i le whai unga le vai aso, ai olo o saunga le mu la la tau au whai ngā luenga, na saunga le minista o le puipuinga Australia, Richard Miles, e whaamao nia li poti, ia a fianga o la la tau no whanga au tua i Elminhard, Beto sale ma le 24 kilomita le mamao i saute o Dubai. E langolangoina le palemia o Australia, Anthony Albanese, leo sa whainga le United States ma Israelu. Na whaalie whaapeto o se lau se fululi mafe. Tanga tānu Australia o lo o isa sa e tonu. E leo mawhaiuna malanga ese o no le tāpuninga o whewa inga taluai le taua. Talu mai le tau sanga ilu afe ma le tolu. Na tali e le no whanga autu o le Elminhard Air Base. Mai ngā aua Australia ma avea mano whanga autua Australia ia ngā luenga whaatino i te tonu o se sae tonu. I o atu i le to avalu se fulu tangata Australia i lea no whanga i so o se taimi e to sai ma whaamatalanga ala lato militeli. E le tatau ia New Zealand tu inatu lana langolango whaamiliteli i se os whainga whaasolutu la fono ua whaia ia Iran pe a whaia whaatitele ina pele vivesi i le wā ma Amerika whape Israelu pe ona Sāmoa Helen Clark. O se tasi na avea mapale mia o New Zealand na una ina Presidente Donald Trump i le pola stonai tangata o Iran ina ia sui mapule ala nato whainga malo a oso whaia i Amerika ma Israelu le atunu le na whasiotia i maleta itai o Iran whaapia maisi sui o le malo na Sāmoa Clark e longa lava New Zealand lona langolango ina o tūla fono whaavao malo maana ia inga i le taimi ua tuanai ma ua manino lava o so whainga Israelu ma Amerika e whaasanga ia Iran o solia i ta iala ma tūla fono a malo au whaatasi a toi manatu tangata i le lua afe male tolu ele i a wai New Zealand leo so whainga na whaia Iraq o na ua iloa lava a whaia le langolango ina le pūlenga o le saunga le mo a malo au whaatasi ia o so whainga o lona winga o se whainga whaasol tula fono. Na sauno le palemia Christopher Luxon i le asonga fua e le o iei New Zealand se tūlanga pito sile o na tala whiangai e mawhaiona whaisana whaiunga i le os whainga Amerika ma Israelu na Fesili Clark po iei se tau whaamata o mauti noa i le saunga le mo o le United States ma Israelu o mafua i le os whainga o le tali manino i le ai pe o na Sāmoa Clark o sena avea mapalemi o New Zealand i se tasi o whainga malo a le leipa. I New Zealand nei, se manu e le mali liu wili whaofo ta avao to lala kelemete ma le aunga Jerry le aunga pe ana whaapea lava pa fo e longa ngō fie ma whailonga i le vao awala titele po median barriers pe ona Sāmoa i le na whaia suenga i tino mali liu o ia tau le lea. Ai mai se o lea whaalawelawe. O tau le lea e to o tolu na maali leo, sa ngā lulu e le polkalame o ngā luenga whaavaitaimi whaatoanga i New Zealand, ma o lea salus fulona o kusolua whelua whaa, na lawea ila la tau van, na usa so ai se loli tele na pāle pao, ma tifanga i le pāile o ngā tutono le motorway, i le tu i sauti i Ramarama i Aukilani, e lua nisi ta avale na so a whaatasi atua i le loli, e to atasi na manu ati ngai na isai tutono le van, le na malanga i to tolu lea na mali liu o lea li poti o lo awhi ma fautuanga whaapea ma whina ngalo o lea na whaia le suenga i awala na se manu e le tupo i le whaanavlave na whaamatala ina e whaapea sa fia lava le to ono lea na malanga i le van o na sauni e toi fo i Samoa ina ua mai a masina e ono sa ngā lulu e ai i ngā luenga whaavaitaimi to tono New Zealand sa whai umaola tau fusipao i le taavale o le maufo ia e na whaasawina mai le whaanavlave sa le ima sola
lātou popole i le ave a whaofo, po o le tūlanga fo i la lātou ta vale, na whaalia i le suenga, o pā waia i lunga o le vau e tali eini ta avale la vivea, e le o au sia le puipuinga mo le saonga le mū, ma le fautuanga le na whaia le suenga, sa tatau o na sui le pāpo o Paris, ini pā e maua lulunga lava le puipuinga e mawhai o na au sia, ma tatalia ni tu ainga ta avale malangai, i lunga o le State Highway 1, na whaalia foi, sa masani o na leu sta ia le aveloli, le ta itolu se fulu minute e whai mamalo lo ai, pe a uma le ta ilima, ma le awhai tō lao taimi ngalue ai, pe se foi le whaamongo na taimi malo loila na api, po le logbook, e le se whaalinga e whaapeo se tasi leo mafua angana leo na tupu le whaalavlave, pe tai e lua ni whaasalanga ta i whaase lau lima se fulta la mo le aveloli, ona o le ova o taimi ngalue ai, whaatasi ma le sa o ana whaamaumau ngai le logbook, e ono se lau lua se fulu lima tala le sala le GDM Construction, le company e ana le loli, ona o le ova le mamafo nisi o vaenga e lua le uta, mai le mamafa whaatapula aina, e tele nisi fautuanga na momoli e toai i le lipoti, ai mai se molo li tele, ie la wai uta pe awheo a ilunga o awala tele. I ta'alonga, e tele ta amin sanga tele o ta'alonga New Zealand, o le atali malo i loa hati i le masina o mati, o le New Zealand Masters Touch Rugby, mai le aso sfululua o le sfulufao mati, National Women's Open Club Softball Championship, sfululua i le sfululima o mati, o le New Zealand Secondary School National Softball Championship, mai le aso lua sfulfa i le lua sfulfito mati, o le She Women's Triathlon, i wainuia mata i le aso valo mati, o suenga siampini a kolisia New Zealand, o le Kiorahi Secondary Schools National Competition, mai le aso se fulo mati o ato le aso momo aparila, o le New Zealand Gaelic Football and Hurling Championships, e whaia le aso luas fultasi, e o ato le luas fulua mati, o le Indoor Netball New Zealand Senior Club Nationals, mai le aso se fululua o le sfululima o mati. Ma le taamilasanga kilikiti o le New Zealand Over 50s Cricket Inter-Provincial Tournament mai le aso lima e o le aso iwa o mati. Na whaalia le pulenu o whawono Ken Laban o whaailoa mai ei le mawhai alo wahat. O na tali malo i ni ta'alonga ti tele e whaita wafe tangata ta alo whapea le au lango ma le au asiasi o le a whea le a aia taamilasanga mafsosani fo ile tamau aingo pisinisi na sauno fo ifawono o lana matati afia ausia ia mawhaio na whaapopo ina pele numero whaatasinga e tali malo ai loa hat i tausanga ta itasi. Tala fawia malisi ufonga le lau moa mo le nei tae au.